पाउसेदी यमपम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी लॉ एंड ऑर्डर की फिवमना इम्फाल वेस्ट 144 की अथिंगबा चलाइख्रे हौजी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ओइरक्लिबा लॉ एंड ऑर्डर की फिवम असी यंगलगा डिस्ट्रिक्ट असिगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टी.एस. किरण कुमारना ngasi nubidang pung banga makhaidagi hauna revenue district asi sinba thuna tha ani ki wana CRPC 1976 section 144 subsection 2 na piba sakti ki makhada athingba chalaikre थासी की तरह निपन इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एसपीना एंटी सोशल एलिमेंट खरना मियाम के शांति थुगाइदुना तंगदु लैता हंदबगी फिवम लंथुम मांग ताखनप मियाम की पुंसीदा खुदोंथीबा थोगलकपा याई आइना पिरकपा रिपोर्ट की मतुंग इना CRPC की अथिंगबासी चलाइखिबने मसिगी मतंगदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नगसिमक हौनबी मतुंग इना दरकार ओइबा ऑर्डर थोखरे आइरे सेक्शन थौरांग अमुक ओइना अथिंगबा थमलिंगै असदि इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मफम अमतदा आइना यादब मवंगदा मी मंगा नत्रगना मसिदगी हेना पनबा अमदे साइनुंग वैलिड ओइबा लाइसेंस जाउदा फायर आर्म्स नत्रगना ऑफेंसिव वेपन्स पुदना चटपा यारो हैन ऑर्डर अदुदा पल्ले अथिंगबा ऑर्डर असि लॉ एंड ऑर्डर गमरी लेनबा अमसुंग एसेंशियल सर्विस की मनुंग चनबा सरकार की एजेंसी सिंगददि चनराय कनागुंबा मियोइना सोशियो पॉलिटिकल कस्टमरी धर्म कर्म नत्रगना हराव कुमै के सरुकंबा ओइना मियाम हुबना रैली चटपा नत्रगना प्रोसेस चटपा ताराबदे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मजिस्ट्रेट की मंगजौनना आयाबा लौगदबनी आनसु ऑर्डर अदुना मखा तारे अतोप पाउ अमदना कांग्रेस न सही तरह निपन चोद्रबे मियोइ भोटर द मिंग पांसिले बीजेपी लाकदौरिबा तरह निथो सुब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखल असिगा मरी लेना नौरिया पखंग लाकपा केंद्रदा कांग्रेस की मिरेप ओइगनी आरबा मियोइ की एरिया द मरुइना कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा भोट थादबा सही तरह निपन अदु सुद्रिबा माइनर ओइरिबा मियोइ क्या भोटर लिस्ट मिंगलाना चनसिनबा थेंगनारे आइना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब दा पांगथोगेबा पाउमिसिंग उनबा अदुदा बीजेपी नौरिया पखंग लाकपा मंडल के प्रेसिडेंट लाइटोंबम इंटरेस्टेड ना फोंगदोखरे ngasi ge dugum laba पाउमिसिंग उनबा अदुदा इंटरेस्टेड ना मखा थाना हाय आधार अरानबा मोंगदा सेमदोकलगा स्कूल दा महि तमदिबा सही तारागनि पान सुत्रिबा महिरोय क्यागी सही लाना सेमदोकलगा इलेक्टोरेट रोल की वोटर लिस्ट मिंग आपसिनबगी थोंग अमा सथरपासी तसेंगना लाइबक थीबने मसी डेमोक्रेसी बा मसक थियन बथौनी ममा मपागी एबा यावबा यावदबा वोट हेना फंगनबनी आइदुना मियोइ के लाना इलेक्टोरेट लिस्ट आपसिनबगी थोंग अमा सथरलिबा असि मरि लेनाबा सरकार अमसुंग इलेक्शन कमीशन की मरि लेनाबा ऑफिसर्स इन मिंग संबितन मतम चाना थेंगनबा होनबेयो हाउकी बसही लिसिंग अनि तरह का तरेता पांगथोकेबा असेंबली मेखलदसु हाउजिक चथरलिबा असिगा चप मानना सही सुद्रिबा मियोइ अमसुंग मयम पानख्रेबे नुपिसिंग लाना वोटर लिस्ट हापजिलकपदगी कक्तखेबा लेख्रे अखोइन पीबा भोटिंग राइट अदुना खनबा म्यूट अदुना लेंगाक पाइगदोरिबा फजरबा डेमोक्रेसी असिबु सही सुद्रिबा अंगांग के वोटर लिस्ट मिंगचन सिलकपा केंद्र की मपानदा लेख्रबा मियोइ अमसुंग मयम पानख्रेबे नुपि के इलेक्टोरल रोल दा हापजिलकपा थौंग असिना फजख्रबा डेमोक्रेसी बा मसक थेले नियम चुमना आधार लिंक तौबा अमसुंग मसागी से चपचाना सोरबा मियोइसिंगबो वोटर लिस्ट मिंगचनबगी एबा पिबियु आइके माखा तरकबा अतोप पाउ अमदना हाई कोर्ट की ऑर्डर अर्चर लिली द सयोल मरी की मनुंग द पुलिस इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट पिगदबने कुमजा लिसिंग अनि तरगा मरी द कोरिया की इंचियोन पांगथो की तरगा ते तरेत चुवा एशियन गेम्स लिसिंग अनि तरगा तरुक द डेनमार्क द पांगथो की आर्चरी वर्ल्ड कप अमसुंग लिसिंग अनि तरगा तरेत मेक्सिको द पांगथो की वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप द सिल्वर मेडल जाउना लाइबाग असि लेमजनिंग ओरबा फमफम कंदुना लाक्रबसु मणिपुर लेंगना बतम सांगना थवई बिदना थंबिरकलबी स्टेट असिगी सकनारबी आर्चर पौनम लेली चनुद चैउल मरी की मनुंग मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट दा पुलिस इंस्पेक्टर अपॉइंटमेंट पिगदबनी आइना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ना लेंगा की मरी लेनबा ऑफिशियल सिंग द ऑर्डर पिग्रे हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ना लाइबाक असिगी स्पोर्ट्स की पावर हाउस ने हर मणिपुर की सानारोय सिंग की दमक पिरकपा ऑर्डर सिंग की मनुंग द लैंडमार्क जजमेंट अमु हौरगदब ऑर्डर असि सेप्टेम्बर 19 लिसिंगनी कुनमथोइद जस्टिस एम भीम पुराली धरन पिगिबने मणिपुर की हेंदोक्लदुना लेबाक असिगी भोट चिनबा आर्चर अमु ओइना लाखिबी पौनम लिली चनुना भागना मसाना असिदा फंगलकिबा असेसमेंट सिंग अमसुंग मागे इमुंगी अमदि मसागी फिबम येंगलदुना मणिपुर लेंगाना मंगोंद चानब थबक अमा पिननाबा ngasi sahi marirom ki mamangdasu haijaduna lakibane adoba mahaki maikeidagi lengakta haijakiba wafam sing tabiraktabadigi komsa lising ani taraga tareta magna high court of manipur da writ petition civil number 84 of 2017 file tawkibane petition adu da magna mahakpu manipur lengaki youth affairs and sports justice department da chunaba post ama pibiu haijakibane case adu high court lokotlaga khanaki adu kamadugi well chatraga march kun mari lising ani taraga tareta manipur lengaki mari leinaba लोइसंग सिगी मकोक थोंगबा ऑफिशियल सिंग द पाउनम लिली चनुना जुलाई 15 लिसिंग अनि 15 द मंगोंदा
चानब थबक अमा पिबियु हाइदन पिसिलकिबा चेरोल अदु हाई कोर्ट केस असि ऑर्डर पीखिबा मार्च कुन गे मरी लिसिंग अनि तारा ग तरी तगी पारगा चेरोल मरी की मनुंग द थबक वन ऑनथोकनदबा खंगनखिबने अदब हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर पीरकिबा ऑर्डर अदुगी मतुंगिना आर्चर असि जुलाई 15 लिसिंग अनि तारा का मंगा द पिसनकिबा चेरोल अदुगे पाखुमना जुट अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हौजिकती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट चथबद अथिंग बलाइरिबन लोइसिंग असिना मंगोद पिफम थोकबा अमसुक चुनबा पोस्ट पिबा ngamdre हाइबो वफम फोंदोरक्तुना संगनारेबे 10 कापी असिगी अनिंगबा पुनम कहनकेबने मासिगी मतुंग अमु हन ममांगी कुमजा लिसिंग अनि कुंदा पाउनम लिली चनुन हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा अनिसुबर रिट पिटिशन सिविल नंबर 628 ऑफ 2025 तरुदन महपो होम डिपार्टमेंट की मखादा लाइरिबा मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट दा स्पोर्ट्स पर्सन सिंगी अपॉइंटमेंट स्कीम की मखादा ग्रेड 3 4 ग्रेड रैंक द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अपॉइंटमेंट पीहन पिनरबा वकालकिबने माकी पिटिशन असिगे रेस्पोंडेंट सिंग मणिपुर लेंगा केमिकेट की कमिश्नर सेक्रेटरी होम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी मणिपुर अमसुंग यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जास के डायरेक्टर ने ममांगी सईद सानरु इसना फाइल तौरके पिटिशन अदब कोड लौखलगा मसिगी वाइल मथंग मथंग चथरलबा मतुंग अरोइबा जजमेंट अमसुंग कोर्डर जस्टिस एमबी मुराली धरन सेप्टेम्बर 19 लिसिंग अनि कुनमथोइदा लाउथोखिबने लोइनरा कोना पीखिबा पुना लमाई तरागमदै पानबा जजमेंट अदुदा पिटिशन ओरिबि पाउनम लिली चनुन आर्चरी की लमदा फंगलखिबा तोगन तोगन ब मेरिटोरियस असेसमेंट सिंग अदुकी दमक महाबा पुलिस डिपार्टमेंट दा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ओइना अपॉइंटमेंट पिनदबा खंगनखिबने अदुगा कोर्ट पीरिबा ऑर्डर असिगी मतुग इन थबक सिंग ना कोर्ट की ऑर्डर असी फंगबन बितगी फारगा चौल मरी की मनुंग दा थबक तो अंथोकदबनी आइके लोइनना मथंग थागी 3 डिसेंबर 2019 केस असी अमुक रिलीज तौबगा लोइनना नबित अदुदा एप्लीकेंट ओरिबि सानरु इसना कोर्ट ना पियु हर अपॉइंटमेंट ऑर्डर असी थबक तो अंथोकी अद्रगना अंथोकते आबगे रिपोर्ट नबित अदुदा कोर्ट थमगदबनी आइबसनी हाई कोर्ट ना मैटर असी लौकतुना मसिगी वेल थैंखांग नाइना चथरकीबदा पिटिशनर की मैकदा काउंसिल असुम महेंद्र ने लेपकी अदुगा लेंगा की मरी लेनबा डिपार्टमेंट अदिगी मको थोंगबो ऑफिशियल सिंग मैकेदना एडवोकेट जनरल नावरेम कुमारजेना लेपकी पनबजाबदे अक्टोबर 15 कुनिथोई लिसिंग अनि तरागा तरेता मेक्सिको सिटी दा पांगथोगेबा निफोपन सुबा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप तसु लेबागसिगे मोट सिंदुना सरब याखेबा कंपाउंड डिवीजन की टीम इवेंट दा यावकिबे पाउनम लिली चनु की टीम ना सिल्वर मेडल फंगलखिबने मांगना निरक्सुबा ओइना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा फाइल तौरखिबा पिटिशन असिगे पकुम ओइना रेस्पोंडेंट सिगे पैकेदकी पेशनर किबा रिप्लाई एफिडेविट सिंग दा महापो मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट दा चुनबा पोस्ट अमा पिनदबगे प्रोसेस तौबा हौरे आइबा वफमसु फोंदोखिबा लेखिबरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट थिनथबगे डॉक्टर ओम स्वीपर अमा बुक तौखरे उत्तर प्रदेश लौमी अमगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मरम सादाना थिनथबगे धमकता डॉक्टर ओम अमसुंग स्वीपर अमा बुक तौखरे बाजोय पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर अजोय सिंह ना फोंदोरकपदा डॉक्टर ओम डॉक्टर खिलेंद्र सक्सेना डॉक्टर सौबीर सिंह अमदे डॉक्टर राज किशोर लोइना स्वीपर अमगी मुक्ता आईपीसी की तोगन तोगनबा सेक्शन सिंगी मखादा एफआईआर अम रजिस्टर तौरे मर्चरी केयरटेकर हिरदेश कुमार करी थौदक लौखिबगी हाबसु यंगसिले हाउसिक फावबदा मिफा मिपुन तौबत लेट्रे पुलिस ऑफिसर असिगी मतुंग इना संभाल द लमी अम ओइरिबा मसागी चहि हुमपु सुरबा रामबिया ऑटोप्सी रिपोर्ट लौनरबा माके इमुंगना भाफुर पार्टी विलेज दा लेबा प्राइमरी हेल्थ सेंटर दा हंजन हंजन चटखे हेल्थ ऑफिसर से फोंदोरपदा नवेंबर 13 ड्यूटी ताकिबा डॉक्टर अतुना माक असिनबा खरा लेरे अदुना माकी कोलिकता ऑटोप्सी पांगतोनबा आइके कोलिक अदुना ऑटोप्सी अदु पांगथोखी तौगिमुसु मदुगे रिपोर्ट तो पुलिस नत्रगन लाइखिरबगी इमुंगदा सिनखिदे ऑटोप्सी रिपोर्ट थिनथबगी मरम हंगबदा संभाल की चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार सक्सेना आइके डॉक्टर अदुबो कांटेक्ट तौदुना हंगबदा मान ऑटोप्सी पांगथोखिदे आइरके केस अदुदा अरहानबा खरा यारंबा याय हाना चिंगनाबगा लोइना सीएमओ दा संभाल पुलिस दा कंप्लेंट अमा फाइल तौखे मानहाय की डॉक्टर खिलेंद्र सेक्साना पोस्टमार्टम अदु पांगथोखे स्वीपर की मतुंगिना अतै डॉक्टर अनिसु नुमिदांग अदुदा मर्चरी लाखे स्वीपर की वफम दा चुम्ब्रा हाइबदु खंगनरबा डॉक्टर खिलेंद्र सक्सेना कांटेक्ट तौबदा भागना ऑटोप्सी पांगथोखिदे आइरखे ऑटोप्सी रिपोर्ट पीबदा थिनथरदुना पुलिस इन्वेस्टिगेशन दसु अपन बवरे लीगल एक्शन लौखटपनतना अतै ऑफिसर लेते आइना सीएमओ ना फोंदोके सना लेबाक पुगई प्राइवेट लिमिटेड की चेयरमैन सनायाइना लुपा करोड़ अहम हेटपगी सेनफम पोरगा मांगख्रे अंगंबा सांगंगई उसे कोंत लेबा सना लेबाक पुगई प्राइवेट लिमिटेड की चेयरमैन ओरंबा लाइसांगथेम सनायाइ मिदैना लुपा करोड़ अहम लाख निफुग तरेट लिसिंग हुमपुद्रा पोरगा मफम खंगतना मांगख्रे आइना सना लेबाक पुगई प्राइवेट लिमिटेड की महूत सिलदुना मैनेजिंग डायरेक्टर टेंसुब अंगंबा मिदैना फोंदोरगले
ngasi pawmisinga unaba amada bhagna bhaka taraduna hai laisang tem sanayai mitei sai kontra bahumdoi apok palai kitrapa Alexander Kumar mitei kaksing district ki wangu tera lupa maruk tagine maglising ani tara kama pand thengna badagi staff kontra pullaga sanalaiba pukai private limited asi chalaitun lakibane showroom kaya hangdoktuna puminari besingi jaifa thorang kaya pakhanana ba honar rakibane masigidamakta share holder kya ama leiribane masigidamakta chawno kok sahaba ama leire staff singi khanjaramba punamak kaibagi phibam amada leire mak sahi asi April thadagi mangkhibane mayumgi music da hanglobada lalhulu KCP group amara phaduna makoi ki custody de laikre aina phongdorage somlibra chumdabra haiba adudi khangde karigumba pharam batarabade thadopiragu maram chu pibiyo wafamsi asumbani aina thajabade ngamde ngarang pausi singi khudangda sanai gi masel nupa pungyam bab romian oidaba wafum kya pausi gi khudangda phongdor palai sel khudimak magna furaga mabai sanai de sinaki bangaktani romeo gi mingdasu lam ani mortgage tawdun leire lamgi pata untuk nadaba sesang kudi tawna bagi thabak tha asigi taramanga da pangthoke nongalaga lakani habasu lakidre atopa pau amadana asunggi ban sawatkani KSO Manipur Hill Areas Autonomous District Council Bill 2021 pothokna state government special assembly session kawiyu aiba yadabagi mayukta asum all tribal students unit Manipur na November kunda Manipur gi singi district singda kawriba pungkun barigi ban asi sawatkani aina KSO Koki Students Organization Sadar Hills ki charola mana aire Bellasi tribal singi interest kakta ki semba natea masi state pumpagi ni amadi masi Indian Constitution ki article 371C ki provision makada singi mapum sing sakot hanana bani government special assembly session kawi daba asi namthak tawi bani aina KSO S as the fawi aire State asigi geographical boundary ki chad marfudra ki sang oirba singi area ase basa khonana bkhona bada government leptana ayat open piri anasu KSO SS maral sire private vehicle owner sing jauna transport association singa masung miamna total shutdown asi sagot piu total shutdown asi KSO SS ki jurisdiction da mapung pana satagani aire senapati da ain kaina popi thare basing phagane senapati district da ain kaina popi pambi thaba mi sing phagani ain additional SP Elo Senapati Tholu Rokin Aikre NPO Naga People's Organization amasung Senapati District Police na pullaga illegal cultivation of poppy in Senapati habis da pangto panoma ki oiba awareness program amada saruya kiba additional SP Tholu Rokin ngasi wafam asi pangto ki bane dharmatu da Tholu Rokin hai Senapati da poppy thaba habisi ain ki wang badani sahi asri oina kana kumra poppy thaba thengna rabadi ain ki matung ina fatuna chara pangan gane Miam mari lain department sing excise narcotics customs revenue intelligence na drug central government department amada na drug paramilitary force armed force the PBO NDPS Act 1985 ki makada mara laibasing na pangada baserak singi matang da su tholu rokin miam da kan ke ain gaina popi thaba na thokhaliba mangjaba singi matang da superintendent of police narcotics and affairs of border Manipur ke megas nursing na wafum kya phongdoke Sandel Sochanpur Senapati Kangpokpi Okhrul Tengnopal Impalis Kaksing Bisnupur amasung Kamsong district ki manung chanjen ba mafam sing da paksana Povidai habagi report sing lai aige Manipur English ani taraga mapan lising ani kunda lam acre 2285.5 amasui English ani kun lising ani kun mathoi da lam acre lising mari chatuk kuntra mari Dasmik Marida Poppy Tabagi Paulai, Senapati district on English and Taragapan, Lishing and Kun the Lam Acre, Sahun Kun Amsung Lishing and Kun, Lishing and Kun Matoy the Lam Acre, Samaha Ompomanga the Poppy Tabagi Paulai Ige. Poppy Taba Masum was in a negative environment impact Togan Bagi Matanga, the business forest officer Senapati di John Sa Wanganke. Nasiki Tormaduda NPO SD SASD WA Senapati SB police person sing tongan ba tribe leader sing saru yake Manipur High Court ki jathang matung-inna officer tare suspend tongna ba wakatkhre State Veterinary and Animal Husbandry Services Department ki makok thongba officer khara jauna punna officer tare criminal case ta chenaba maram na makoibo CCA rules 1965 ke rule 10 clause 1 ki makata lady ba clause b ki matung-inna mari lena ba lenga ki authority na suspension order thogan binana ba veterinary and animal husbandry department asimaki Deputy Director Oriba Dr. Sarubam Indrana High Court of Manipur Lankat ki bawakat amagi matung-inna High Court asina wakala sa respondent Oriba Manipur ge Subsecretary amasung Commissioner Veterinary and Animal Husbandry ani ki mafumda sayol nipan ki manungda Paikar bang tokpa thabuk thorom punabak lakot na mara laire arb official singa do suspend tawna ba khanan kre
Criminal case mayuknaduna Porompat Police na IPC ki section 120B 338/325/386/427/452/500/34 ki makada FR number 235 clause 8 2013 asi lokotuna investigation chatrapagi charoka mawaina hojik chief judicial magistrate Impal SK court criminal miscellaneous case number 44 of 2021 mayuknadun leiriba veterinary and animal husbandry department ki official tarit adudi hojik in charge basis the department asigi director ki thopuriba Dr. CS Nandakishore deputy director statistics ki thopuriba Dr. S Kunjo veterinary field assistant CS Ashok Kumar assistant extension officer Ekul Chandra assistant extension officer TS Jadumani field assistant oriba A Nipamasa Amadi veterinary attendant oriba KS Suras Haribasing Asine officer tarit asina langjaruriba maral sing adugidamak lakliba chaulipan ki manung tamakoibo suspend tawna da balakot pam thokba proceedings sing lakot kadabani hana Manipur High Court na chaliba November asiki taraga matoi da order amba pass tawduna respondent sing da jathang taw thakibani red petition complaint number 699 of 2021 ki makhata lokotuna final judgment pike complaint ado Dr. Sarumpam Indrana Langkalakibani High Court of Manipur ki order adu thabak to anthok pituna lamdam asta rule of law ngana chaliba miyam ki lengak amalai aibado thabak to upiyu aina Dr. Indrana tha asiki taraga ta Manipur ki governor seven minister amsung minister veterinary ki mafam da representation sing pituna ajakre aire masiki jumatak da complaint case asiki respondent oriba Manipur ki sub secretary amsung commissioner veterinary and AS tasu salibat tha asigi taramanga ta Indra ki advocate Said Murtaza Ahmad legal notice pituna High Court ki judgment adu thabak da onthok na bo fam taksin ki aire Makadarakpa atopa pau amadana China ki trade marakta Taiwan na advance oraba F-16 B fighter deploy tawkre masagi lengak ama tongan na salai jaduna leiriba Taiwan na China ki trade marakta masagi defense capability ki thak hena wangkadan ba oina jamna advance oraba F-16 fighter jet makal ama makogi air force tain tak tawkre Taiwan asi China na di makogi lengdraba lamoi ki charukni ana claim tawdun leiribane Taiwan ki president Tsai Ing-wen na F-16 jet sing adu laibak adu ki service 64 air force ki sakti engkadanaba pandamda ngasi commission tawkibane Taiwan ki hana leijariba F-16 AB jet sing ki part am oina advance oraba fighter jet makal adu nauna hapsin kibane laibak asi ki F-16 AB jet masing puna samagani phoga mathoi leikrabane Aukiba kumsing lising amag sampar marfutra ki matamda sakiba ariba model ki jet fighter jet sing adu la kadoriba Komsing lisingani kulum toiki losilakpa pawagi manungda de mapung pana sendok chaduk tuna matamka chanaraba model da onthok lagani aire ngasi ki tharumadu da Taiwan ki president China High upgrade tawraba project asiga loina Taiwan amsung US ke defense industry ani ki marakta defense ki hiram da mateng pangnabagi sakti sen kalalle Arunachal da IAF ki helicopter kaituna tasen kre pilot hingawre Arunachal ki nongchup thangba sarukta ngasi Indian Air Force IAF ki Mi-17 helicopter ama kaituna taselakre Laibak pabadagi helicopter adu yawkiba pilot ani amsung crew member ahom asok apan amata yawtani hingawre aire makoi ki marakta yawkiba engineer amadi minor injury mayuknage thawdok thokiba matam adu helicopter adu routine oina maintenance shorty oina ayul yangdagi rosum tamna paikibane laibak tiba thawdok adu karamda thokibano aiba khangdok nanabagidaba court of inquiry amachatana order tawkre maraibak thikraba helicopter amadi maduda yawkiba pilot amsung crew member sing adu kananabagidaba rosum post leiba Indo-Tibetan Border Police ki drop sing changsan kre Sayese ki September tha su Jammu and Kashmir ki Udhampur district manungda Sanna Safeguard Dhar area da liba chingamada Indian Army ki helicopter makai tana tasilakpada helicopter adu ki pilot ani sikrabane atopa thawdok amada sahi asigi August 3 da Pathankot manakta leiba Ranjit Sagar Dam Lake the Indian Army ki helicopter makai tuna tasin ki thawdok ta su pilot ani sikibane Nagalam da Arunachal Pradesh da Mahiro Singming amada chaladaba School Champri Thonglon Chale Minister Arunachal Pradesh da education ki phibam phaganaba akanba mongda yangchen bagaloina naming amata chaladaba school sing Thonglon chen bagi thabak aure an state da Minister Pema Khantu na ngasi phongdokre manai state as the government school asi ningkha tamlakpa matamda ahum khak leirambadagi haujite lising ahum hena leire adu education da quality leibagi matangdadi apamba du oidre Hausuk pabada ikone state asigi mafum kya da leiba Mahiro Singming chen ba laktarba school Champri rom Thonglon chale amade Assembly constituency umpogi manungtagi school amamam kangale
Masih kudong jaba pun mak loina model school amam oitun semkan nabani aina kanduna hauki baleba pupun namita West Kamuk district ki manung janba bomdila da hangba government college ki government campus sama sanggaba ki thorom da haige. Si minister na community the best of organization sing da makoi na kwanba area da liba thong ron sin ba yarba school sing ado recommend tawrok na ba apple tawki amadi naksin na ba leiba school sing ado amatu oina punsin na ba from so haike an official oiba zero laman aike. Lamda da liba school sing di amom da oina na ba punsin lasi amadi matik jaba infrastructure senggot pa amasung watana osa sing thamna da bamyang thamlasi aina mahak na haike. College asigi anuba permanent campus ado bomdila town gi sidai da leibane masigi park chawban ekar umpudrani English amaga sampan marfu gani pan lekat ki ba college ase higher secondary school hoina chalai rakhe Khanduna government campus adu sana da balam tan tar pagi damakta khunja sing ba thagar ki amadi tawna saba infrastructure asina town asigi atapa mafam dagi lakba mai roising pongni thawgalagani amadi mai tamning bagi wakal poglagani aige State asida leriba government college taraga mapan gi waliba infrastructure amaso manpower adu yengchana ba magna government apau peki amadi college singa state asida leriba amata karaba Central University oriba Rajiv Gandhi University da affiliate tobani aige Mairoi lising tara mga hena leriba government college taraga mapan asigi matakta aigoi private college mapan amso technical institution ani Northern Resident Institute of Science and Technology NIRIS amso NIT lay haina magna aige Kandun High Government College taraga mapan asida haujik Assistant Professor Samri Humpudrani panatakpi tambi bagi thabak tawre haujik Samri Rongwali College sing asigi branch samatara rong watuna leire Mana Education Commissioner da December thada pangthok darba cabinet meeting da manpower wali basi mengkatna da mi launa da bagi thabak paikat pa jana da ba phal thakalang ba khangan ke maka tarak pa atopa pau amadana Taliban na Islamic State Khorasan thingbang amdre Afghanistan da tamthiba edik kya tawrba Islamic State Khorasan IS ke na masamaring pandorak pada Taliban gi sarkar laksen bangamdre ani United Nations Secretary General gi Afghanistan gi damak taliba akana bambiut Deborah Lawrence na fangtokre United Nations Security Council da briefing pi bada Lawrence na IS ke ase matamabada province kara amso Kabul kakta operate torum bane adu hawjik di province pun mukta laire amso active hoib su yamne hengalle ana fangtoke mamang chahi gi yengda matam da handa ki sai is the terrorist attack ki chang yamne hengalagle English ani kunda IS ke na tawbani haiba natragana claim tawba terrorist attack thodo humpu thoki ba madamda handaki sahi sidana chong kontra mari yaukre aire Taliban dagi hena wakalon haksin ba suni Muslim terrorist group asina siap Muslim sing hekleitana target tawre Taliban na terrorist group asigi mekta campaign tawri ana fangtol labaso makoi campaign asi wain patutna atokpa amadi bhajan bagi thabani hena kanna tawba maramna madu jamna wakal warning ai oi hena allowance na aige Aroibada content singa sige marbai pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yangbiriba punamak pathaga sari channel asin atumda kanarabadi subscribe to video person subscribe to biro maloinana like and share to busu abigo namak po amaka hanna thaga sari